Mayapayaldo po ning Ginoo, ini po ing panibayong dake ning katamong tilamsik at lipato king parokya ng ima. Domingo de Ramos o Domingo ning Palaspas, iyeng mumunang aldo ning Maleldo. King aldong ini, gaganakan tayong matagumpe ng pamaglob ning Ginong Jesus karin king Jerusalem. Makasulat king Ebanghelyo ng San Juan na abalitan daring dakalataong di natang makipamiesta king datang ni Jesus. Memang walang sangang palma at linwal labaring sa lubungan. Ngarang kukulisak. Purian niyang Diyos. Bendisyonan nesaning Diyos ing daratang king lagyuning Ginoo. Nanong kabaldugan na ning ama nung Osana. Osana, Osana, Osana king anak ng David. Nuanying daratang, king lagyuning Ginoo nuanya. Yang ari na ning Israel. Osana king kakatas-katasan. Osana, Osana. Osana filio David, benedictus qui venit in nomine Domini Rex Israel. Osana in excelsis. Ini mga baldugan niyang ikabus o iligtas, save o give salvation. Jesus ing anak ng David, iying magdalang kaligtasan. Bakit palaspas laging daralandaring tao? Iti uling ding palaspas kilala bilang simbolo ning kapayapan at tagumpe, inya pa mang minunang panahon. Manggaman ngeni, itamong talasal pantaya gagamitan tala pamurin ding palaspas banga na kanya ing pamaylasa at tagumpe ng Jesus. Pero bakit asno yung sekenan na ning Ginoo imbes na metong yang kabayo? Ing pamanyake ng Jesus king meto nga asno king pamaglob na Jerusalem, papakit na ing mipnong kababanlob yang dinatang at ing kapayapan ing kayang daralan. Iti katuparan nening propesiya. Magsaya kayo memalending Zion, kulisa kayo king tula, ikong tao Jerusalem. Lawan nyo, daratang yake kayo ing kekong ari, daratang yang kayabe ing tagumpe, o ning mapagpakumbabaya at metong yang asno ing sasakenan na. Metong yang bisero anak ning gaindong asno. Pero bakit maluto ya susulod ding pagi, potang Domingo de Ramos? Uling ing maluto si simbolo ning daya ng Kristo at tinulok king kayang pamaylasa. Ing kule maluto, paganakana kay katamo na Kristo pepay lasaya at migsakripisyo ban ikabus na katamo.
Ding palaspas sa may bendita king Domingo de Ramos ilang magawang abu king Aldoning Martes Miserere king Tuto king Banwa at mi pulis king Corteng Cruz karing ke katamong kanuan king Aldoning Miyerkules de Ceniza. Dakala salamat po king pamakaramdam, pasibayo po iniing kay katamong tilamsik at lipato king parokya ng ima.
Recall katatulian ibigmada habang dalan ang kayaritan umakat na imposisyon. Hindi po tayo kanilig-domingo ni Pamela sa Nino. Kapag tingaldoy ni imabilu ng Santa Iglesia, pag masusyon na yung paglutin din mo ni Kaya Syudad, ni Jerusalem. Yung pamamasa, ni Pamela sa mabiglang neto Merino ni Kaya Nagagke, ulit din mapilala kay Karangal ng Jesus, ni Kaya Panalo, kinulit sa kalalagang Kaya, pilang mga loob ng Batas. Nangyawal din kayang kamatayan. Kapang ningkerak lang, may natibilang tahimik at emig sikap, din man ba naiwasan ni kayang kayatulan. Kawang iskala, potang kay batayang kilala at pinuri ni Kristo. Magbalik kang pasibayo ni pamikasala, o may natiling tahimik kiluwal, ang magkapilit itong ng indewakan, ang malyari ka namang atok na. Ing manimuna, kinkiakatamang kapag nasosyon, kinkiakatamang tura paroko, Irreverendo Padre Arnulfo Magdaleno Exera.
King lagi ng ipang po ng anak, po ng Banal Espiritu, ing grasya ni ginatamang Jesucristo, ing lugod na ng Diyos, at ing pamakyado ng Banal Espiritu, mantari at kinahingan. Maya payabak po. Paranong tamon, Tsaka pakapulit ang lipstick na rin matong babae, ay matong dalaga. Makamagutot tayo. Siyempre po rin ting adoy ngayon, pisan tayo may itong maulang okasyon, kimbiyat naman ting Katoliko, umpisan tayong Marieldo. Mag-umpisa iti, kaniting Alto Domingo, ting kapamilya kaniting Palm Sunday, at saka Passion Sunday. Yaiting pamagsadya, darap ng tamong ini, king kapagtanding dapat amaya, pamagpenitensya pong pamanalangin. Ening pinandi, may tipong tamo kayo di, pagmula ni Bulalag, in masusing kapigaganakan, kasan meto ng kabilungan na banal na kapulungan, king neto yato. Ikristo rin nabiyang mitong tagumpay king sudad, na baniganap na yung misyon niya, antimong Mesiyas, dalapangabos at ari tamo. Banpay lasa, matayan pong subling niya. Tingin tamong pibulayan, iting dapat ng makakabos, at ang tabayanan tayo, kambenan ng magdikasal pantayanan, kasan metong aking pamailasa ng krus. Manano sanang mirakayanan tamo naman, ting pangasubin ng medye at panibayong pamibibye. Manalangin tamo. O Diyos na malugod ang pangmaganaka, bendisyon mula, reting panaspas, at pamanalan mula, King Adoyti, matulaning papasya, King Kristo, yung tanapangapos at arini. Atokin niya sana, kimit nung katapatan, at may senado, apakyabutan niya sana ng miras, King Kanwanan, yung bayo at tanangangang Jerusalem. Itiyagan ni, King kapamilatan ng Jesucristo ang anak mo. Diyos, ang mabigi at magari kambeno, King kametungan ng Banal Espiritu, manggamang King Ananganga. Iwag-iwag ala po rin kaya katamang palaspas.
Ginoo mantabe kay kayo. Pamamas na king Maya pabalita at pangkang San Mateo. Inya milapit la Jerusalem de Jesus na tingalagad na miras la Betfage. King libis ning bundok ning Olibo. Kanita mitubod yang adwa Jesus kaningalagad at pepanwana nala. Nga nang minye manabilin karela. Munta kayo king baryo ayarapan yu. Agad kayong manakit meto agayong dungas no. Makataliya. Kaya bene kayang bistero. Kalagan nyo la at idalayo na kini. Anong ating sita kayo? Sabihin nyo kaya, ing maestro kailangan na lang. Agad-agad pabure na lang idalayo na. Iti may palyari man matupad, itang ulaning profeta. Sabihin nyo king syudad ng Sion, lawan mo, daratang yung kekang ari, mamuyas ke, makasakaya king metong ayas, no? King metong bistero, ning metong ayas, no? May pola ring alagad na nituburan, at de patanda itang inutos ng Jesus karela. De laring asno, ang buwaning bistero na, at binili dala ring balabal na kinggulot na ring asno, at sinag kay Jesus. Ding tutong takalatao, lintag dala ring karelang balabal king dalan. Ding aliwa naman, may maklilang siya nga karindutong, at kinalat na laking dalan. Ding tutong takalatao, lalakad makauna kang Jesus, at ding kagulutan na, migmula lang kilisak, Luidia, ing anak ng David, panwana ni Estana ng Diyos, ing daratang king lagyo ng Ginoo, mipuri ing Diyos. Inyang linob ni Jesus Jerusalem, melingogoy ing mabilog a syudad, nino kaya iti, ngarang kukudang ding tao, iti ya Jesus, ing profetang ibat Galilea, ngarang may kibat ding kera kalanatino kikeya. Kaluguran kong kapatading Maya pabalita ni kay katamong kaligtasan. Luklok ko pa mo po. Pasibayo Maya payabak po kay Kongan. Sabi yung pangalan, Stephen yung Maya payabak. Nanula rin dadala nyo karike kayong gamat. Palaspas. Dahil palaspas po nga rin ela mo kabod o ela, pampaswerte ka rin pibale-bale. Maralas ka niyan, damdaman nyo, are palaspas kabitso ka rin bale, pampaswerte. Ali, nanula pawaga rin palaspas na rin inya minunang panahon ka rin tao, Hudyo,
Potang daratang ngayong ari, may iba't may kipaggera o may kipaglabanan. Sa lubungan ding ari, kilwal na ring pasbul, at magdalalang palaspas. Andi na mo sasabihan, luwid ngayong ari, at saka di bayanan loob, king templo. At may ito nga bagay, papawaga, daring palaspas na rin. Do ka rin tala akakit, ding palaspas, ka rin santo, karing nanong klaseng santo, karing martir, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, magdalalang palaspas. Pawagan na rin palaspas na rin, medyo lang pawagan na ni pamaging martir, pawagan na ni kasakitan. Nalimpuan niyang loob kami, nanong kakantata mo, o sana, pinganak ng David, tatanggapan tayo i Kristo. Lulubi Kristo king Jerusalem. At ikatamo, kukulisak tamo, sana pinganak ng David. Masaya tamongan. Magkanta tamongan. Pero mapilan mo pungaldo kanyan. Nanong kukulisak na rin tao. Ipakuya, ipakuya, ipakuya king Cruz. Kay ba't din sa lubungan ni Kristo? Kay ba't din masayang tinggap king Jerusalem? Mapila na yaldo, manaliwala, kukulisa. Nalo po yung pagganakada kay katamo rin. Sana po, kaniting panahon na ni Maneldo, tanggapan tayo Kristo karing kay katamong pamilya. Paluban tayo Kristo karing kay katamong pamilya. Laus tayong tanggapan ni Kristo. Karing katamong pipagobran. At paboren yung Kristo, kapamilatanan ni kaya kayong pamananggap kaya, baywanin kaya kayong pilubluban, palitanay itang nanumang matsura, kaya katamong pilubluban. Dapat yung masakit po, ikatamong tambing-tamong mga lingwan. Kay ba't may pamong tinggap? Kay ba't ay mo nabalo? Nung nanoy yapag? O kaya, bandang taon niya, muna yung kakilala. Sana po, pag nakadaki katamo nini, ikatamo masaya tayong tatanggapan ni Kristo karin kay katamo pamibiyebye. At sana iya mo kabut tatanggapan ni Kristo karin kay kayong amano, karin kay kayong labi, nung tanggapan ni Kristo, tingbuo yung pilubluban. Paborin yung baywana, ikay kayong pangataw. So, paano kayo basa masdan? Na anong manipaguggutan kay kayong pamilya? O kaya, kung magkasakit na king obra, paborin mo sana na Kristo, lumubiyang kay kang pilubluban at baywana ka. Dakal tamo po ngayon mapilan na yan do kanyan, ditak-ditak, mawawala tamo. Ditak-ditak, dengaliwa, ala nala. Nanong sasabihan naman po nini, abayanan tayo Kristo, kikayang pa maglaki. Medeya paulita mo, sana kita kasakitan, abayanan tayo. Karingaliwa kong parokya, paglatag la kong balabal, ding babae, ing dadala na ning pari, o kaya kingarap na ning pisambal. Kanita po rin makapaglakad mo, karing tela, karing red carpet, inaretang makamalayari. Detang tuturing dang matas. Sana po'y natamo man, ilatagtala rin ang kanya-kanya tamong balabal ng akong Ginoo. Sana po atang latagtala rin ang katamong balabal ng akong Ginoo. Ating pamagpakumbaba. Ating kababandog. Ban kanita, lauslub yang minub ni Kristo. Kariki katamong pamibiyebye. Sana po, eya mo po manatili ni, karin palaspas sa tatalnan niyo. Eya mo kabod manatili ni, kanitingal do. Nune sana po tang sabit niyo, karin kayong pibale-bale, ding palaspas na rin. Paganaka na kayo, natatanggapan ni Kristo, kaya kayong pamibale-bale. Tatanggapan niya Kristo, kaya kayong pamibiyebye. Tatanggapan niya Kristo, king buo yung pangatao.
At sana bala nga kakit so rin palaspas na rin, gaganakan nyo naman na para kang Kristo, makasadyata mong mati. Para kang Kristo, makasadyata mong magkasakit. Para kang Kristo, makasadyata mo, king nano mang masakit, king kay katamong pamibye-bye. Buriyo po'y malalagwang bye, yes or no? Ay, wala ko ata kasabi. Buriyo malalagwang bye, yes or no? Burita mo ganing malalagwang bye. Pero nanong paga nakada po rin palaspas na rin. Ingge, malalagwa. Atin niyang kapag subukan, atin niyang kasakitan. Pero sana, libutan na rin kasakitan. Libutan na rin sakit. Sana, laus tubya pang uring binubi Kristo. Kari kay katamong pamibye-bye. Kotang susuko na ka, lawan ning palaspas. Kotang may nanakalog, lawan ning palaspas. Pag nakanay Kristo, making kay kambye, at makasadya kang magkasakit. Magkasadya kang nisakitan. Amen. Ngini, lumakad tamo, king kapayapan. Danawit kapurian kang Kristo, ing may ngabos tamo. Ante may depatanda rin kerak na sinalubog kaya kay Jerusalem. Ngini, lumakad tamo, king kapayapan. King lagyo ng Kristo. Amen.
libo-libo, masikat muli sa Hosana, Hosana, ikapatas-takasan. Hosana, Hosana, ikapatas-takasan. Linulilugyaking banal na syudad, dinanang Paemeo, Arena, Isya, mga suminingge, habang yasiwas ka lang sa libo-libo, masikat muli sa Hosana, Hosana, ikapatas-takasan. Hosana, Talakat tao at iwagewe tala ding kinatamong palaspas. Hosana, Hosana, ikapatas-takasan. Hosana, Hosana, ikapatas-takasan. Linulilugyaking banal na syudad, dinanang Paemeo, Arena, Isya, mga suminingge, habang yasiwas ka lang sa libo-libo, masikat muli sa Hosana, Hosana, ikapatas-takasan. Hosana, Hosana, ikapatas-takasan. Nauling damdamin, binugan at angya, daratang lumano, di Jerusalem, sinalubong
Manalangin tamo. O lubos may payang ipa ning ginuming Yesu Kristo, tinubod ming kaya kang anak, ban mi bayit king meto nga babae, at mate king meto nga krus, at king kapamilataning kayang kapamintuan, impami kawani, mipawi, at mapawi para king karing sablang tao. Pandabayin mula ring kaisipan mi king kayang katutuan, at pasignangan mo ring biyemi, kapamilataning alimbawa ning kayang kamatayan. Ban me kaming kayago mo, king kayarian ning kayang pangako. Ipagkalumiti, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isayas. Tiro na ako ng Ginong Diyos, nung nanuing sukat kong sabyan. Ban apasik nangan kularing mibabayatnan. Dirina na akong sikanan balang abak, ban pakiramdaman itang ituruna kanako. Dirina na akong pamanalastas ng Gino, at ekulinaban o ginulot kaya. Inarap ke ingulot ko, karetang mamatbat kanako. Ekula inambanganan, inyang inumis dako. Inyang sepulyot doring balbas ko, at pigluran ing lupa ko. Dapat ingin sultura e nakuha nanubalang, uling ing Ginong Diyos siyang kanako babye, kasaupan. Siniknangan ko ing lub ko, ban api bata ko la. Balo ko king eko milako, dangalan. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Ding sablang menakit kako, kaliyanda ko, pipiling doring buntok da, at pito-yato-yara ko, ngarang sasabi, ingginuyang kekang penaligan, bakit ngeni e nakapapansinan, nung kaluguran nakapin, bakit e naka sasagipan. Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Padurot ng dako ring aso, ukub-kuban dako ring maroka tao, gamat po bisbus dala, pati na ring betis ko, kanakong butol, kakulang abilang. Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Karelang pirakayan, susulod kong imalan, at kakong tibabal, karelayang pisugalan, e kasana lalaot ka na ko, o Ginoo, datang nakangagad, o talapagligtas ko. Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Isalita king lagyo mo, karing kakong kapatag, at ika, ing kakong puriyan, king karelang kapulungan, ikong makitakot king Ginoo, puriyan ye, ikong sablang lahi ng Hakob, parangalan ye. Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko?
Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo karing tao Filipos. Bagayan niyo ing pamisip ng Kristo, bistaman at yung panga Diyos, makanyan man, na pinilit ning makipantay king Diyos. Bagkus linubas na ing kayang sarili king sablang kamalan. May kiwangis siya karing tao at kinuwana ing askening metong aalipan. At king pamikawangis na karing tao, migpakumbabayang may git karing sabla at meging mapamintuya ang gaking kamatayan, ang gaman king kamatayan king krus. Uli nita, ing Diyos naman, pepagit ning emonano at dinina ning lagyong mimigit karing sablang lagyo. Inyaking lagyo ng Jesus, sukat lang si Claude ding sabla, din karin banwa, din ketiking yato, at din king lalam na ning yato. At ding sabla, sukat dang ipasyag, king Yesu Kristo, iyaing Gino, king ikaligaya ning Diyos ipa. Amano ning Gino. Salamat, King Diyos. ing pamaylasa ning ginutamong Hesu Kristo, agpang kang San Mateo. Ikaw, o Ginoo. Ihudas, pigtaksilane Jesus. Kanita, ing metong karing labingadwa, itang milagwan Judas Iscariote, may kikitya karing pamuntok ding saserdote, nga nang kinutang karela. Nano pong ibiyayo ka na ako nung saupanda kayong makaharakap kang Jesus? Bayaranan ding at lungpulong kwaltang pilak. Manibat na kanita, menintunem pamikatago ni Judas, ban ay intrigane karing pamuntok ding saserdote.
ing apunan ning Paskwa. King mumuna ng aldo ning piyesta ning tinape alang lebadura. Linapit la ring alagad ng Jesus kaya at ngarang mengutang. Nuka rin mo boring sa jamik para keko, ingapunan ning Paskwa. Puntalan yeng meto nga tao king syudad at sabyan nyo kaya, ing mayestro sa sabyana, ing makatakda kong oras, miras na. Buri kong pagmasusya ning Paskwa, kimbale mo, kambera, dingalagad ko. Depatan dingalagad ing penabilin ng Jesus Karela at si Jara ing apunan para king Paskwa. Inyang mabengina, linuklok yang menga ni Jesus, kasulo no ring 12. Kabang mamapunla, sinabi ng Jesus. Ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, ing metong kaya kayo, pagtaksila na ako. May balisa lalub dingalagad kaniting sinabi ng Jesus. Ing metong at metong karela, kitang na. Ako'y ta, Gino? Ing mitiltil king tinape na king mangkok kambeko, itaya ing magtaksil kanako. Arapan na ning anak ning tao, ing kayang kamatayan, antimo ing unalada ring kasulatan. Dapot, makalunos ne itang taong maging kasangkapan ning pamagtaksil, king anak ning tao. Maya pa para kaya, ingene mi bait. Kanita, Yehudas, ing magtaksil kaya, migsalitaya. Ako galang ing amanwan mo, Maestro. Ika na mismo ing sinabi. I Jesus tinatagne ing Eucharistia. Kabang mamapunla, kinwaning Jesus ing tinape, binendisyonane. Pemiraso ne ing tinape at binyene karingkeyang alagad, nga nang sinabi. Tanggapan ye iti at kanan ye, itiya ing kanakong katawan. Kay ba't nanita, kinwane ing kopo, pepasalamat ya king Diyos, at binyene karingkeyang alagad, at nga nang sinabi. Minom kayo kaniti, ikayungan. Uling iti ing daya ang maging tanda ning tipaning Diyos. Ing daya kong mibubo, bandi patawaran laring kasalanan, ning dakalataw. Sasabyan ko kaya kayo, na kuminom pasibayo kaniting alak, hanggang eko inuman, ing bayong alak kambeyo, king kayarianing ibpako. Ing ula ng Jesus tungkol king pamaglingad ng Pedro. Seli sereng kinta ing metong adalit, kay bat linwal lang papunta king bundok ding Olivo. Kanita nga ng Jesus Karela. King kabudbenging iti, ikayungan, painggulutan yu ko. Antimo ing sasabyanan ing kasulatan, ing Diyos sasabyana, paten king pastul, ading tupa mikalat-kalat la. Tapot, kaibat kong sinubling mebye, muna ako ke kayo, karin Galilea. Migsalitaya i Pedro at ngana kang Jesus. Agyang lakwan da ka, ring sabla, kapilan man na ako era kalakwan. Oy ning tandanan mo, bayuya tulaw king tatsyo kaniting kabengyan, may katatlo mo na akong ikwang apayalyan. Tinutulya i Pedro, ngana. Agyan bisan da kong paten, kayabe mo, kapilan man era ka ayilingad. At makanyan mo naman ing sinabi ra ding sablang alagad. Ing pagsalbat king mula ning Getsemani. Kay bat nanita, tiki na lang Jesus ding kayang alagad, king metong alugal a mayayawos Getsemani. Sinabi na Karela. Lukluk ko pa kini saguli, munta ko bandaketa, ban manalangin. Dapot tiki na lari Pedro at dingadwa ng anak Zebedeo. May gumpisaning detangan ning maragula lungkot at pagsalbat. Nga na Karela. Tutong mabayat, ing panamdamanan ning puso ko. Maibog kong mas pakasalo king lungkot. Manatili kayo ken at makipaglame ko kanako. Sinulong ya pang bagya, migsakabya king gabun, at nga nang menalangin. Ipa ko,
nung malyari idayume kanako iting kopa. Dapot aliwain kaburian ko, nuneng keka yang matupad. Beli ka na laring at lungalagad, at disna na lang matudtud, nga na kang Pedro. Eyo talagang abatang makipagpuyat, metong mumanoras kaya beko. Eko matudtud, manalangin kayo, bane kayo manabo kintokso. Ing espiritu bisaya, dapot ing laman may naya. King kadwang ukdo, pasibayo na lang likwan Jesus, at sakaya menalangin, nga na. Iba ko, nung eya malyaring mirayoy ting kopa, at eke aldokan, ing kaburian mo, yang matupad. Beli ka na lang misan pa ring alagad, at disna na lang matudtud, uling tutulang mitutundo. Inya, pasibayo na lang likwan, at menalangin niyang katlungokdo. Makanyan mo rin ing penalangin, Kay bat na nito, beli ka na laring alagad, at nga na karela. Matutud ko pa at painawa, miras na ing oras, baning anak ning tao manabuya, karinggamat daring taong makasalanan. Mibangon na kayo, tara na, lawan niyo, o yan na ing magtaksil ka na ako. E paman me, yaring nagsalita Jesus, ihudas, ing metong karing labingadwa, di natangya. Kaya beno ring dakalatawong magdaladalang pataram at palu-palu. Ibatla ka rin pamuntok ding saserdote at karing makatwa ning balen. At inyang binyesenya sing taksil karing kaya beno at ngana. Itang kana kong uman, yapin yo. Dakpan ye. Tambing yang linapit Judas kang Jesus at ngana. Maya pabengi po, maestro. At sakane inuma, nganak yang Jesus. Abe, o batati ka keti? Linapit la kanita ring tao at deka pande Jesus, telandeng matalik. Begot nening metong karing kayabe ng Jesus, ingke ang pataram at tinigpas ne ingalipan ning matas sa saserdote at apingas ne balugbog. Nga na kanitang Jesus kingalagad. Isublime, king kalubana, ingke kang pataram. Uling ding gagamit pataram, king pataram la naman mate. Emuwari balo, king malyari kong manyawag sao, king ibpako. At ngenimurin malyari na akong paralan, mahigit 12 batalyon na yanghel. Dapot makananong matupad, ing ulaning kasulatan, king makanyan, ing sukat marapat. Kanita mo rin, sinabi ng Jesus, karing kekaldan. Kailangan wari, ing datang kayong magdalang pataram at palupalo, bayo kumong dakpan, inami itong kuwaring tulisan. Tuturo ko balang aldoking templo, at eyo ko dekap. Dapot iti, sukat ngan malyari, banupat matupad, ing sinulat daring profeta, karing kasulatan. Kanita, likwandering sablang alagad na at tinakasla. Delare ding dinakap kang Jesus, king balenang Caifas, ing matas a saserdote. At tilo makatipon ka rin ding eskriba, at ding makatwa ning balen. Makatukiya Pedro. Tikyane king marayu ang gaking patyo, ning balening matas a saserdote. Sinalangiya king patyo at may kiluklukan niya karing bante, banang akit nung nanu, ing tauling malyari. Ding pamuntok ding saserdote at ing mabilog a Sanhedrin, pilit lang maninton saksing maglaram, laban kang Jesus, bareng apapate. Dapot, lamenakit metong man bistaman, dakala ring migkusang migpresinta, at may migawang suplong laban kayo. Katatawlyan at ingadwa katawong tinalakad at ngara. Iting taong iti, sinabi na, agyukeng lasakan ning templo ning Dios at kilub daring at lungaldo, italakad keng pasibayo. Tinalakad ya ing matas a saserdote at ngana kang Jesus.
Ala kang apakibat kaniting susuplong da laban keka. Dapot eya bubula di Jesus. Nganang pasibayong migsalita kaya ning matas a saserdote. Yuyutos ko keka, king lagyuning Diyos sa mabiye. Sabihan mo kaya kami nung ikaing Kristo, ing anak ning Diyos. Ikayo na mismo ing sinabi. Dapot sasabihan ko kay kayungan, manibat ngeni, akit ye ing anak ning tao, makaluklok ya king dane ng wanan ning mayupayang tutu, datang iya busal, ding biga ning banwa. Panandam na kaniti ning matas a saserdote. Hinabak ni sarili ng imalan at ngana. Kalapastanganan ni tikin Diyos, alata ng kailangan ay aliwa pang testigo. Ikayo mismo, dimdamyo, ing kalapastanganan na kayang sinabi. Nanong pamalakyo. Sukat yang mate! Sukat yang mate! Piglurande kanita king lupa at penumbukde. Ding aliwa naman penampaling de at ngara. Manula kang ngeni, king daramdaman mi. Kristo, sabihan mo kaya kami nung nino yung tinumbok kaya ka. Ketang penanditayta, i Pedro makaluklukya, luwal king pacho. Lepita nening metong karing babaeng ipus, ning matas a saserdote at ngana kaya. Ikaman, kaya na kang Jesus sa tao Galileo. Dapot lingad ng Pedro iti kingarapan ding sabla, nga nang mekibat. Eko balo nung nano ing sasabihan mo. Mintaya bandaking pasbol ning pacho, ikit ning metong pang-ipo sa babayi, at nga na karingatsu ka rin. Ing lalaking ini kaya ng Jesus ning Nazaret. Pasibayo lingad ng Pedro iti, at nga nang susumpang mekibat. Eke balo, in taong yon. Kay bat ning ditak kapenandit, depitan ring lalaking at tsukarin ni Pedro at nga rakeya. E mo nalilingad, metong kapin ka rin kaya bena. Ken mong puntuning pa magsalita mo, mararakap na ka. Kanita Pedro sinumpaya at nga na. Eke kakilala, in taong yon. Ketang penandit ita, tinulawok ya in tacho at aga na ka ng Pedro, ing sinabi ng Jesus kaya, bayo ya tulawok ing tacho, may katatlo mo na akong ikwang alingad. Linwal ya at may nangis siyang kapayit-payitan. Pangayabak amaranon, pipulong daring pamuntok ding saserdote at ding makatwaning balen, nung makananureng apapate i Jesus. Pepagapos ding tanikala at delare at tinarap kang Pilato, ing gobernador. Inyang ikit ng Judas amigtaksil kaya, ing miyatulan niyang kamatayan ni Jesus. Sinisyan na, ing depat na. Sibli na la ring at lungpulong kwaltang pilak, karing pamuntok ding saserdote at karing makatwaning balen. Nga nang sinabi, Maragul ko pa magkamali, king pamagtaksil ko, king tao nga lang kasalanan. Nanong pakyalang mi kanita, problema mo ng sarili yan. inugse na lang Judas ding kwalta, tilob ning templo at likwa na la, mekoya at migbiktiya. Dapot pinulot do ring pamuntok ding saserdote, ring kwalta at ngara. Abli lang daya reti. At labag king batas ing iyabel karing pondo ning templo. Kay baddang misangguni tungkol kareti, ginamit dalang pinyaliking gabon na ning mga wangkuran. Geware iting sementeryo para karing dayuan. Ita ing sangkan inyangeni, awsandeng gabon ning daya. Metupad kanita ing inulana ning propeta Jeremias. Kinwado ring at lungpulong kwaltang pilak, ingalagang tinuring ding Israelita para panyalikeya at ginamit dong pinyaliking gabon ning mga wangkuran antimo ing inutos na kanako ning Ginoo. Inarapde kang Pilato Jesus nga nang kinutangkeya ning gobernador. Ikapin ni ngari daring Hudyo,
Ika na mismo ing sinabi. Dapot alayang pekibat na anuman tungkol king susuplong da laban kayo, ring pamuntok ding saserdote at ding makatuaning balen. Inya nga ng Pilato kaya. Mo daramdaman ning sablang susuplong da laban ke ka? Dapot eya mekibat Jesus agyang metong mo mga mano. Inya pigtakandeng emunano iti ning gobernador. Balang banwa king piyesta ning Paskwa, ugali ning gobernador ing mibulos metong karing preso aadwan ning balen. Ketang panahon na ito ating metong akabalita na preso amilagyon Barabas. Inyang mitipon laring kekaldan, kitna na lang Pilato. Ninoing buriyong ibulos ko ke kayo? Ibarabas o Jesus sa osandang Kristo? Balo ng masalese king delum de kaya Jesus, pauli na ning pamangandirya. Kabang makaluklokya pa Pilato king piyukuman, ingkayang makibali at inyang pepasabi kayo. Kamakilam king taong yan ay yalang kasalanan, uling may ligalig kong emonano king kakong paninap na bengi tungkol kayo. Ding pamuntok ding saserdote at ding makatwaning balen, sitsutan danoman ding tao, barang adwan kang Pilato ing ipabulos ni Barabas at ipapate ni Jesus. Inya kitang nang pasibayo karela ning gobernador. Nino kareting adwaing buriyong ipabulos ko? Ibarabas! Nano naman ing daptan ko kang Jesus sa osandang Kristo? Ipapako mekeng krus! Nano waring pamikasalang depat na? Dapot lalura pang pekakulisak ngara. Ipapako yakin ko! Inyang ikit ng Pilato kingalane nga karapat at pota may kakaguluan po. Pepakwayang danum at inosno ring gamat na arapan ding sablang tao at ngana. Ala kong pakibatan king kamatayan ning taong ini. Ikayong balakan yan. Ngarang may kibat ding sablang tao. Ing parusa ning Dios dugpake kami at karinganak mi. Pepabulos ne kaniting Pilato Ibarabas at pepabarog na ne mang latiko Jesus at sakane binye karela bareng ipako king krus. Linubde ring sundalos ng Pilato Jesus king palasyo ning gobernador at ting mabilog at tapok da ring sundalos migpadurot la kayo. Likas da kayo ing imalan na at pepasuluran ding balabal amis na kaluto king kuli. Kay bat na nito, ginawa lang korona king suksok aliniko at pinutong dekeyo at pepatalanan ding metong atimbu king gamat ng wanan. Kay bat siklo-siklawudla arapana at pisunusunure. Ngarang sinabi, Luwidya ngari daring Hudyo! Piglurande at kinware kayeng timbu at pikpok de kimbuntok na. Inyang teknangan deng piglibakan. Likas de kayeng balabal at pepasulod ng pasibayo, ingimalan na at kaybat linwalde ban ipako king krus. Kalwalda king syudad asa lubungan de ing metong a tao si Rene, ing lagyo na Simon. Pinilit ding memusan king krus ng Jesus. Karasda king lugar na mayayawos Golgota, lagyong mga baldugan, lugal na ning bungo, dirinan ding alak at semutanan natdu. Kabud atakmana, enabelawos ininum. Pinakure king krus at kaybat, piparti-partira ing kayang imalan, king kapamilatana ning pamipagsapalaranda. Kaybat na nita, linukluklokarin at bintende. Mibili lang kasulatan king kabuntuka na, tungkol king suplong laban kayo,
at makanyan ing mababasa. Iti ya Jesus ing ari daring Hudyo. Kaybat pinakudala naman karing adwang krus ding adwang tulisan, mingat bala keyo. Ding taong lalabas, pipiling la at palmuran de Jesus at ngara. Ikaing bisang lasak king templo at king kilub dingat lungaldo italakad meng pasibayo. Bakit emuligtas ngening sarili mo kuldas kaking krus ayan nung ikapin ing anak nin Diyos. Antimorin, pituyatuyare ding pamuntok ding saserdote, ding eskriba at ding makatwa ning balen. Sasabyando, Linigtas na laring aliwang tao, dapat naaligtas din kayang sarili. Iya kanuwing ngari daring Diyo, nung kuldas sa ngeniking krus, maniwala kay kaya. Manalig yakin Diyos, at sasabiana, king iya ing anak nin Diyos. Albenta mo, nung burine pingiligtas ning Diyos ngeni. pati na ring tulisan akayagnanang mipako king krus, may kiabela king pamaglibak keyo. Inyang ugutungal doona, ing mabilog alabwad, mera lumdumyo. Inyang magalastres na, nga nang kinulayit masikan Jesus. Eli, Eli, lama sabaktani. Nga nawari, Diyos ko, bakit pepayimbrisan mo ko? Dimdam dering mapilan ka ring pakatalakad ka rin at ngara. Ausanay propeta Elias, Ing metong karela milayang agad-agad, kinangwayang espongha, sinosone king ala kamaslam, at inastane king metong atimbu, at sibu kaneng pepay naman. Dapot ngara dingaliwa. Albenta mo nung datanganapin ning propeta Elias banang iligtas. Misan pa kinulayit yang masikan Jesus, at may patadya inawa. Siklaud tampo. Talakad tapo. Ketang penandita ita, ing tabing naning templo, mega bakya manibat babo ang galalam. Minayun at mga bangal laring batong mga ragul, at mga buklat laring pansyon. Ding dakal at taong banal, apakakotkot, may manyubli lang may magluwala ka ring pansyon, at kaybat ng sinubling mebi Jesus, mintala king banala syudad, at karin dakala ring menakit karela. Inyang ikit ng minayun ning kapitan ang poding sundalos, akayabe ng magbante kang Jesus, at ikit da ing sablang mga palyari, mga takutan la at ngarang sinabi, Tutupin, ingiti, anak nening Diyos. At tilo naman ka rin magumasid, makarayong bagya, ring dakal ababaying tinuki kang Jesus, manibat Galilea, at liningap king mayayaliwang pamangailangan na. Kabilang la kareti di Maria Magdalena, i Mariang Imara di Santiago at i Jose, at ing asawa ng Zebedeo. Inyang mabibengi na, ing metong amakwaltang tao Arimatea, di natangya, ing lagyo na Jose. Metong yan ang mga alagad ng Jesus, may kikitya kang Pilato at pekisabi na kaya imbangke ng Jesus. Kinuaneng Jose imbangke at binalot ne king metong abayong ulas sa linen. Binili ne king sarili ng pansyon akababaywan na pamong pepalukib king batu. Kay bat na nita, peparagos ne ing maragula batu, bilang pekatakap na ning kutkutan at sakane minuli. May lakwan lang
makaluklok ka rin di Maria Magdalena, at itang metong pang Maria, makaluklukla arapan ning kutkutan. Kabukasan, itangaldo tinukiking Biyernes, ding pamuntok ding saserdote, ampon ding pariseo, may kikitla kang Pilato at ngara. Ginong Gobernador, at atandanan mi puing sinabi na nitang mapaglinlang ay ita kanitang mabiyaya. Sinabi na king subliyang miye, kay badaring at lungaldo. Pakibanteye pusang maigpit ingkutkutana, ang gaking katlungaldo. Magkang muntala ka rin ding kayang alagad, at panakawan de ing bangke, at kay ba't ipamalitara karing tao ing sinubliyang mebye. Iting tauling pamaglinlang, igitana pa ing mga papauna. Sinabi ng Pilato, Karela. Kuma kayong bante at munta kayo ka rin. Ipabante yung kutkutan king masanting biling paralan, amalyari yung agawa. Mekolo at peka sigurado re ing kutkutan. Dininan deng tataking batu at likwandala ring magbante, makatanod ka rin. Iting pamaylasa ning Ginoo. Yan kaya ka, Kristo. May payabak po. Mabiya ko pa. Buriyeng ulitan tayong pasibayo. Bangingan mamnam. Ulitan tayo po mga pagkayot, mga 34 minutes yata. No. Buri na po itong makanini, dapat makuyad na kaning sabyan mi. Keng kaya ka ba na naman binasata mo, siyempre po karakala pwedeng pigunaman keng milyari. Pero mas buri keng pansinan tamo ngayon ing larawan. Yan, naning sasakyan na kanina. Nanya po yun eh. Donkey po yan, asno. Aya po kabayo. Balampagan na ka na maling gasolina, mag-asno na kopa mo. Magambayo na kopa mo, kaya magdamulag kayo. Pero, yan pong kanya na animalis ka rin Hudyo, gagamitan de ang tindamulag, pangarga. Anyang muntala king Egypt, imba nala pamilya, makasakelang donkey. Yan, asno. Nya para sa kinin nga pong Ginoo yan, yung loob Jerusalem, misan bagal-bagal yan. May pambilis ing donkey, deng kabayo, ilareng gagamitan para mabilis. Nya pinpuini ka nung animalay ni larawan yan, ing kapayapan, ampo pang kapaban. Uling ing mensahe nga pong Ginoo, makakabayo, kasing kabayo pang gera ya, mabagsik ya. Huling din tangi nga pong Ginoo, bang makigera, bang magdalang tunay kapayapan at kababan. Amen? Amen. Nyapin po keng kapampangan, ing hawas na keng animalay ni asno. O ba't asno? Asno kabagal. Maglakad na asno. At nga pong Ginoo, kaya makanya banayad ya, malumeme ya, maamo ya, padalos-dalos, pabigla-bigla, marahas. At ingaus mo po king aldong ini, Palm Sunday. Palm Sunday. Siguro ulit ang Palm sa ginamit da para i-welcome din nga pong Ginoo, ding tao Jerusalem. At pisag ding yang burirang maging hari at meron damitang siwalang Hosana king kakatas-katasan. By the way po yung amanong Hosana, yung burina sabihan, iligtas mo kami, manig ka po kami, mga nyan. Save us, please. O rin tuturing di pang hari Anong king isip day tang political king. Pero itamangan po yan mo yung kukulisak. Itang Hosana, yan mo naman yung nga niya rantaking nga, iligtas na katamo. Nakakatas na ng presyo ng gasolina. Mga nanutana kanyan. Mitas nga nga ganaganak kanyan. Weekly, kakatasing presyo ng gasolina. Baluta naman, patsema kanyan, tutukingan nga ganaganang panyaliwan. At siyempre, dakalapektado kanyan, sana mikabos ta kanini. Nung mga nanakatang kinabos ng Ginoo, king milabas sa pandemic. Hosana,
king kakatas-katasan. Ligtas mo kami po, maniga po kami kaya. At bali po yung masanting mo namang, masanting apigunaman, Huling Palm Sunday, ing palm. 4 lang klase ring palms. Kung ba nung pansinan nyo rin, 4 palms. Keng istoryang may basa, o kaya keng aldong ini, keng palms. Mumunang palm, siyempre itaretang palmerang ginamit for jubilation, for celebration, for welcoming the Lord. Tang palm ay ita. Nya palm nining pamagsaya, palm nining pamanya lubong, balang po tapong menyang butsi Manny Pacquiao, deta sa lubong kay taking airport, makanyan. Ding palm ilang panahon na iniiyapin na rin pluglets tamo, po tang atintang welcome, madignitary, VIP, o kaya rin kaya katang tarpaulin, o kaya rin pluglets at yukin lelelele. O yan yung meto nga palm. Dapat po ba no ating ko pang ikit aliwang klaseng palm. Ating pang kadwang palm. Saan mo rin palm mo rin Palm, palad, king Kapampangan. Ding palad daritang sundalong menumbok, menampaling king apong Ginoo. Detang palm, detang taong, nandin, dadramatize tayo, kinulisak, ipakuya king krus. Itang palm ng Pilato, inos na, bang miwas king kapakibatan, king accountability. Sa bagay makanyanta naman po tangkay, potang itang misasangkanan, ngayon itang naman talagang may kikasalanan, mimiwas tamo king kapakibatan, king accountability. At makanyan. Deng pam amaka panasakit, deng pam amimiwas king kapakibatan. Dapat po ba nung yapansin na itang metsong makasalikot, apam, ay itang mga pansinan. Sa ano ini? Ing pam na ning apong Ginoo. Ing pam na ning apong Ginoo. Abayo yung istorya ngayon ni balo tama makananong migsil bilang para kumayap ring masakit. May paldan ding ating kapanandaman, makalakad ding lumpu, king kapamilatan ing pamanumpak ng gamat o pamanalan ng kareti. Ding gamat na naman, ding may mendisyon, karetang marakalat, nila pala marakal, 5 tinapin pang adwangasan, ang may papakan, karetang 5,000 katao, migit pa. At ing palad na nga pong Ginoo ngayon, iya mo naman ing tinanggap karetang taong makasalanan. Kalupan itang babaeng burirang pamaronggan, uling arakap di ka ng makipangalugod at marakal pa. Dapat impong binasa tangin ikita mo na makananong ding same palad na rin ila rin biklat ng gusto ni nga pong gini. He opened his arms. Eya maka-cleanse fist. Eya manggigil at mimimwa. Amagbanta ka rin sa blang harapana, panagkasande, panyirande, o na naman yung mga tsura nga manuluwal kay nga sabok na. Ing pam na ni nga pong Ginoo, ay makasakmal, makabuklat siya. He opened his arms. He opened his palms. Larawan ng total self-giving. Larawan ng alaning tatagan kisarin na pagkalubnangan. Uling ining nasana, ingibien ng todo yung sarili na para king kaligtasan ng tao. Ding palad ni nga pong Ginoo. Dapat ating pong pangapata, palm, po tayo apansinan. Sana rin pangapata, palad, palm, sano? Hello? Sano kaya yung pangapat? Deng palad tamo. Ila rin pang-apat, apam. Kita po kanong kibat na ning gerang hapon.
Keng meto nga parokya, ing meto nga pari, dinwalya keng patsu, at ikit ning larawan na ning hapong Ginoo, kaya talibuda din patsu, anyang lawen alaala ring gamat na. Ating may volunteer parokyano, gawang ko pong pasibay ring gamat na. Ano yung pare may kaisip yan nga na, ay ali mo na nga na, paborin mo niyang makanyan, mga bit na kang karatula, yung kabit mo kang karatula, can I borrow your hands? Kitang karatula. At po tapoy ning pangapat apam, isasabihan na ning hapong Ginong, who opened his arms, who opened his palms, para kaya katamangan, binyan ng todo-todo. Sasabihan na kaya, can I borrow your hands? Can I borrow your palms? Nano pong pakibat tamo? Kaniting pamaglapit ni nga pong ginukya katamo, pwede kong andaman ding gamatyo, ding paladyo. Nano pong pakibat tamo kaya? Opo, o eko po bisa. Hello? Mabiya ko pa. O kung nana ko ni nga pong Ginoo, can I borrow your hands? Can I borrow your palms? Makanano. Then, makana rin gamat na kesa aking may nabuso, may kapanasakit, gamitan tala sana rin gamat tamo, king pamagmalasakit, pamagkirame, pamanyaw. Migit siya pa po yata aking pandemic ing bubungan ng inin ng pangatas presyo ng gasolina. Kasi niyang pandemic, lapo-lapo yung pamanganta mo. At malaga talulwal. Eta masyadong magagasgas sa bulsa. Pero ngayon mas masakit. Nung eta miyabe-yabe at dame-dame, may papanyaw. Kasakit yung misalba kanyan. At kaniti balam sabihan nga pag Ginoo, can I borrow your hands? Can I borrow your palms? Karing kanya-kanya tamo pong paralan makasauta kanyan. Kaya ni po, ting pakatatanam na po linwal. O ting pala makatanam mabalesa na skin. Yan po pang, nanine, larang pang sigang. Oh. Eh ba pwedeng balak gamitan tala rin pala dabi niya nga pag ginong rin. Mananaman tang pasibayo ka rin lele bakanting loti tamo. Then po nga liwang bansa, mahinggit na kaya katamo, bakit? 24/7. 365 days ka no, pwede tang mananaman, ilatin lang winter, patse winter, nung 4 months in winter, ela makapananaman, itamo ali. All year round, pwede tamo na yung kibat, manakbag yung butol, tutubuya. Yan nung yata samantala ng binyena pang regaling nga pong Ginoo, using our hands, our palms. At saop-saop. Mga nantanga kabyusan ng mga yan. At inipin po yung panagat niya nga pong Ginoo. Let us use these hands. The Lord borrowing them from us. Huling bunina, isadbaningan king alanganggang kamatayan ng balamit. Nanegeng kasakitan king beket king yato. Nya kesa po rin gamat ng arene, pandikdik king balang metong, panyangkanan niya yung balang metong, panyabyanan niya yung mga sakit yung balang metong. Eh ba pwedeng kalupan ni nga pong Ginoo, magamit na rin palad tamo, bang tanggapan niyang pasibayang may kasala, bang pagpasensya na panupayan, ino namang may kamali. Bali po kayong makanya na, po ang makanya, kayong samban kaya perfectionist kami Bulim nampi, sabi kayong liturgy, yang malyari, kala na mapapalpak. Ay, potang kahit yung mapalpak ting magkamali. Pero kailangan seryosan. Oling, ako po maniwala ko. Diyan keng liturgy, nung nanitanggewa tamo, palpak yaman o perfecto yaman, daon tayo king hapong Ginoo. At itula na ning hapong Ginoo, potang minibatan niya king puso taming depatan tamo. Kanya kaya katamo naman po ini. Potang ating may palpak anak ke, kaluguran niya, kaya biya king obra. Holy Week, ngini, akit siya sana yung pang-apat apam, hands.
ding palad tamo, ring gamat tamo. Nya, oreni po ring apat apams, palmerang penyalubong daking Ginoo in jubilation. Detang palad, may kapanasakit king hapong Ginoo. At mimiwas king kapakibatan. Dapat, asa na kita po itang pangatlong palad asang kasanting ing palad na ning hapong Ginoo. Manyaw, mamindisyon, mamatawad, mananggapan. Ating palad tamo, aburi ng andaman, buri ng gamitan, para king kaparanda ning keraklan. Nya, ulit, iparam yo ba king hapong Ginoo ring palad yo at gamat yo? Hello? Pwede yung param din gamat yo at palad king hapong Ginoo? Malakas. Balami kailangan nila pa. Malakas pa kanta. Yan. So, talaga gamitan din king korupsyon. king pamanloko, pamanabuso. Dapat magamit na mo, makayagpang, kitang burinang parapat kaya katamo, ning hapong Ginoo. Amen. Talakatampong ini, pasag tayong kasalpantianan ng tamo king Diyos, nga tamo sa mabe, sasalpantay ako. In Diyos, panglubos may paya, di na lang kimbanwa ang pongyatu, at kang Kristo ng anak ng bugtong ginutamo. Pengagli king upaya ng banal Espiritu, mi bayit kang nuwa na Mariang Berhen, di na sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubli ang mebi, pepayta siya banwa makaluklok wananin Joseph panglubos may paya. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabie ang pong mga mati. Sasalpantaya ko king banal Espiritu, king banal kaplungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king bie alanganga. Amen. Kanitingal do ning pamaylasa ning kekatang Ginoo, manalangin tamo para karing hanggang malalam apangayugne king kayang kasakitan, at nga tamong sumabi Ginoo, pakiramdaman me ing kekang balayan. Ginoo, pakiramdaman me ing kekang balayan. Ban kilagyo ng Jesus, asimplong dat inatulan, parati tanan lalawende nga liwa, karing matang mitmong ganaka at kapatawaran. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing kekang balayan. Ban kilagyo ng Jesus, abit batan dat pitungan koronang suksok. Mapupos na sana ing sablang karasan, pamipasakit at kayalan hustisya. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing kekang balayan. Ban kilagyo ng Jesus, amagdo sa king krus, in Santa Iglesia, parati ang atsu karing hanggang daralana ng kasakitan at lungkot ng tao. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing kekang balayan. Ban kilagyo ng Jesus, amamamate king krus, din pa kamalan tang meyang wabie, masaya lang matanggap kiligaya ng Ginoo. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing kekang balayan. Ban kilagyo ng Jesus, ama kirake king kabilugan tangbe, itamo at din kaya katang komunidad, sumulong laking kasaywan at alang kaimutan alugod. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing kekang balayan. Ngeniya duwan tamo yung sarili tang kapagnasan. O Diyos sa ipami, kang Isus binyemo kay kami ing ega na gana. Emo sana tatangyan ding panalangin ay yampang mikeka, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kay pakamalang kapatad, banitin kay katamong daon, matanggap yara pa ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapane sana ning Ginoo tindahon karinggamat mo. King kapurian po ni kaligaya ning lagyo na. King kasaplala tamot ni mabilog ng banal akapulungan. O Ginoo, ing pamaylas at kamatayan ng Jesus, anak mong bugtong, papalyaryan na kami sanang maging matampa arapan mo. King sarili ming sikanan, ala kaming arapat nanuman. Dapot, iti sanang ganap ng sakripisyo, apakyabutan na para kay kami. Ing pakalulu, ampon lugod mo. Iti adon mi king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo, mantabi kay kayo, Kaya ka timurin. itas yula ring puso yu. Makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid, sukat at makakabos. Ing puryan at pasalamatan da ka, kapilan man at nukarin man, o Ginoo. Banalay pa, Diyos sa malugod at maganaka. King kapamilatan ng Kristong ginumi. Ya, alang nanumang kasalanan, yang linasa para kaya kaming makasalanan. Kusang loob, tinggap na naman, ingatola, makatuliran. King kayang kamatayan, inos nala ring kasalanan mi. King pangasubi ng mebya naman, penagumpen na ing pangayat busmi. Ulinita kang bering anghel ang kanghel, ing yato ang pong banwa, king pamangilala at pamibulalagda, alang tuknang ngaming pupuri. Ikapining banal oy pa, ikaing sibo ning sablang kabanalan, o linito'y panigapumi, itugtog may ng espiritu mo, anti may titipang ambon, karetingayin mi, ban pabanalanal at para kaya kami gawa na lang katawan at daya, ning ginuming Hesu Kristo. At tatandaan mi pa, kanitang bing mi pagtaksilan niya, at bay nakusang loob, dinaw ning biyena, king pamaylasa at kamatayan na, kinwaning tinape, pepasalamatan at pinuri, pirasan at dinwang iti, karing disipulo ng anak, wanan niya iti kaingan at mangan kayo kaniti, uling iting katawan ko, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baning apunan, kinuha na yung kalis, pasbay pepasalamatan na kat pinuri. Dinwan iti karing disipulo ng anam. Kuha na iti kaingan at minom kay kaniti. Uling iti yung kalis ning daya ko.
ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banket ami patawaran laring kasalanan. Natanyiti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi o mapamakdulong ipa ing kamatayan ating pangasibli ng mebye. Daraw miya kaya kaiting tinapi ning biya ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo't sumuyo kaya ka. Ikamingan sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong, ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpaing banala kapulungan mo ang makalaganap king metoyatu. Ban miganap yaking lugod kambe ng Leon, akaya kaming Papa, ti Florentino yung kaya kaming Obispo, Pasyano yung kaya kaming Obispo emerito, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo, king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, yaminuna ng Pepa Inawa, king pihong kapanayan ning pangasubling mebye. King pakalulu mo, hidala mo lahat ding sablang mayango na biye ketang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kaming ang karapat dapat magkamit king biye langanga. Ban kambe ning Nuana Viren Maria, hinginduning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, kambe ring Nuana Apostola ding maligayang martires, kambe ring sablang banal, mabibiya kalugod-lugod kaya kaking kaya kabanding panahon, hapor yan ang pong hapaligayan da kasana, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, kaguning banal Espiritu, sablang parangal at ikaya keka, o Diyos, ipang lubos mayupaya, manggaman king halangangga. Mapaminto king amahan talapangabo sa mibuk imbala ng turo, nga tamangining mangangas manalangin. Oh
O Diyos, sa ipami ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan nalakwang ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Mula sana babalik dan ding kasalanan mi, nanimpan sila may kasalpatian ng kaya kang banal, ang kapulungan. Naimeng pamayapan at pisan metungan, agpangking kaburian mo. Ika mabibi at magari manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ni Ginoo, ang tabi sana kapilan man kay kayo. Andiyan po sanang gamat tamo, palad tamo, maging kasangkapan o ning kapayapan, kaguluhan ampong pate. Nya makanya tapong ngening masayang may pupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan, kapayapan. Ning malugod at maganakatamong Ginoo. Ing kordero ning Dios, melalako king kasalanan ning yato. Nyanon tang kinumbirana, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, matampang tanggap kaya ka. Dapat sa kasmi nga mano mo, kumayap na ako. Be
galing, maligaya, galigaya, galigaya, Pasko, lebong ganda, galigaya, galigaya. Maligaya,
Manalangin tamo. O Ginoo, pasalamatan da ka, karating banal mong kalam. Ing kamatay ning anak mo, adana na kaming kapayapan at patibayan na kami kasalpantayanan. Ing pangasuli na namang mebye, di na kaming pamagparati. Lain na kaming tayran king kaligtasan. Iti adon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Metong karing matuang tradisyon tamo ning maleldo yapin ning pamamasa king banalapasyon na ning Ginoo. Bendisyon ng talangin ning libro na ning malapasyon ban po tang alas 3 umenang misandal ing pamamasa kareti. Alatang announcement. Sabay po yung tauling pananan sa pasalamatan tala po. Dahil nga betang paringin yapong Ervin, ang po yamong Raven, yapong JJ, may palako na po tinentutong schedule. Ating kakatang Deacon, ni Marvin, magbalik po kaya taking bundok. Karen katutupo, karen niya po makadestino. Manyaman po tang marakal kay ngabe-abe, dame-dame kilub na ning altar. Pero kay betala pa po, di yapong Raven, ang po Erben, pati yapon JJ, keng Webis Santo, Biyernes Santo, ang pong Easter. At pira-kera-kera mila po rin homily. So, kanako yapon assignment ang nandin, keng pong Webis kanya ni yapon JJ. Biyernes Santo, yapong Irvin, keng pong Easter Vigil, yapong Raven. So, yan po yung to kami. Karing, para ingamanin nga pong Ginoo, may paralay po kaya kayo kapamilatan din, kaya kaming may aliwang talasuyo ng apong Ginoo. Ang ginuman tabi kaya kayo, At kekan timorin. ito ko yung buntok yut, maniga po kayong bendisyon ng Diyos. O Ginoo, balikdan me, ipaniga po mi ining pamilya mo, Apaulina, ang ginuming Yesu Kristo, na pikakuno ni daw ng sarili na, karinggamat ding marawak, at sumuko king pamaylasa at kamatayan ng krus. Iti adon mi keka, king kapamilatan ng Yesu Kristo ang anak mo, Diyos sa mabibi at magari kambemo, king kameto nga ng Banal Espiritu, manggaman king alangangga. Amen. At bendisyonan ako ng Diyos sa lubos mayupaya, ingib pa, amponing anak, amponing Banal Espiritu. Amen. Mayari ng kakatang kapag masusyan, umetana, paligayan tayong Diyos, kapamilatan ding pamibiyebye tamo. Salamat King Diyos. Dakal po salamat. Maya po oras, kaya kayo po. Benedictus
impong pamag-benedisyon ka rin palaspas, bayo ya po itang susunod na misa. Mayari na po yung pamag-benedisyon, kaya takisan Nicolas nandin. Ayaw po mag-umpisa yung kaduang misa, karan po yung pamag-benedisyon palaspas.